ndabasuje nkuko byatangajwe n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare NISR mu mwaka ushize wa 2022 habaruwe abantu 25,577 bitabye Imana biganjemo abo mu ntara y'Amajyepfo. Bivuze ko mu Rwanda byibuze abantu bagera kuri 71 bapfaga buri munsi umwaka ushize. Raporo ya NISR ya 2022 igaragaza ko indwara zitandura nka kanseri, stroke, indwara z'umutima ndetse n'impanuka biri mu bihitana ubuzima bw'Abanyarwanda. Dore uko intara zikurikirana mu gupfusha abantu benshi mu mwaka wa 2022. Intara yapfushije abantu benshi mu mwaka wa 2022 ni intara y'Amajyepfo, aho habarurwa abantu bagera ku 6,997 bitabye Imana. Intara y'Uburengerazuba ikurikiraho, aho habarurwa abantu bangana n'5,884 bitabye Imana mu mwaka wa 2022. Hakurikiraho intara y'Amajyaruguru, aho abantu bangana n'5,256 bitabye Imana mu mwaka wa 2022. Intara y'Iburasirazuba ni ikurikiraho, ikaba ibarurwamo abantu bangana n'5,195 bitabye Imana umwaka ushize. Umujyi wa Kigali niwo uza ku mwanya wa nyuma mu kugira abantu bapfuye mu mwaka ushize, aho habarurwa abantu bangana n'2,245 bitabye Imana. Bitewe kandi nuko mu Rwanda umubare munini w'abaturage ari abakiri bato, ni nako abato ari busanga bafite ibyago byo gupfa ari benshi, ndetse abapfa batarageza imyaka 5 ni benshi. Ku rundi ruhande ariko, nubwo abagore ari bo benshi mu Rwanda bangana na 51.4%, ntabwo bivuze ko ari bo benshi bapfa, ahubwo igitsina gabo nibo ibarura rigaragaza ko bapfa ari benshi. Nko mu mwaka ushize abagabo bagera ku 14,441 nibo babaruwe bitabye Imana, mu gihe abagore bo ari 11,495. Ubibaze neza, ku munsi mu Rwanda hapfa abagabo 39, mu gihe abagore bapfa ku munsi bangana na 32 mu gihugu hose. Muri iyi raporo habaruwe abantu bapfiriye mu ngo, abaguye mu mpanuka ndetse n'abaguye mu mavuriro cyangwa ibitaro. Birashoboka ko abantu bapfuye bagaragajwe n'iyi raporo ari bake ugereranyije n'abapfuye bitewe nuko hari abantu bapfa ntibatange raporo. Nko mu myaka 3 yari yabanje, mu mwaka wa 2019 habaruwe abantu bapfuye bangana n'23,791. Naho muri 2020 hapfa abantu 22,634, mu gihe muri 2021 habaruwe abapfuye bangana n'19,797. Dore ibintu bitera impfu z'abantu mu Rwanda. Raporo ya NISR igaragaza ko hari impamvu 3 nyamukuru zitera impfu nyinshi nk'uko ibarura ryabigaragaje. Ni impamvu zirimo indwara zandura n'ibyorezo nk'igituntu, imirire mibi, guhitwa n'izindi. Hari kandi abicwa n'indwara zitandura zirimo kanseri, diabete, indwara z'umutima, stroke n'izindi. Ikindi cyiciro ni icy'abicwa n'indwara zifitanye isano n'impanuka zirimo izo mu muhanda, kwiyahura n'ibindi. Imibare igaragaza ko abantu benshi bicwa n'indwara zandura kuko ari 46% bavuye kuri 51% bariho muri 2021. Indwara zitandura zo zihitana abagera kuri 45% bavuye kuri 41% bariho muri 2021. Ni mu gihe izindi mpamvu zirimo impanuka zo zihitana abagera ku 8%. Ni imibare itarahindutse kuko no muri 2021 niko banganaga. Muri rusange abahitanwa n'impanuka ku bwinshi bari munsi y'imyaka 50, mu gihe abari hejuru y'imyaka 50 usanga bahitanwa cyane n'indwara zitandura. Ikindi kandi muri rusange abapfa bijyanye no kuba umwana yavutse atagejeje igihe nibo benshi kuko ari 11.1%. Hari kandi abicwa n'indwara zifitanye isano no kubura umwuka n'amaraso ajya ku bwonko, cyane cyane ku bana. Ni indwara ihitana nibura 5.4%. Hari indwara zo guturika kw'imitsi ijyana amaraso mu bwonko ihitana nibura abagera kuri 3.3%.
indwara z'ibihaha zo zica 3%. Virusi itera sida yo yica 2.9%, mu gihe abicwa na diabete ari 2.2%. Indwara zijyanye no kwangirika kw'imyanya y'ubuhumekero zo zihitana 1.7%, mu gihe abicwa n'impanuka zo mu muhanda bangana na 1.4%. Abicwa n'igituntu bo bangana na 1.3%. Abishwe na hepatite C bangana na 1.1%. Abishwe na COVID-19 bo ni 1%. Abicwa na kanseri bo ni 0.9%, mu gihe abicwa n'indwara ziterwa n'imirire mibi bangana na 1%. Ndabashimiye cyane, naho utaha.